video ni ma we no de. Ijomo do wash me. When we know because see where the pay are recalculate. We not say na when we know. IVF in we uni. A process ni Iyore IVF. Process e va ibieka. Una do we IVF. Uma me la tian do tie bonima. Una do hama bi, una do hama. Uke do le process IVF. Wa dame o, imetemata. Because it's something in to be me with a big gay we na. Ije na wona me wa bio. Sav ya take ba vanu uke ya. Abi mogare. Mogari to tani be note. Ya take ba vanu ku. Mema oje me na me we enwa me na wa pari ere wo be. We me wa ge friends of God of Iyore lovers. Friends of God of Iyore lover wa follow a page. Oga gene gege wa ye bani. E me gbe gbe ya ge bi na wi jo me ko na wa ti afanu kun na agi eyo e. O ije. Ijomo wa yin mi ave o. Wa o ma na mi we gbe ti la ni me. Na won rubbish. Uke do we process IVS. O ma me bo ma so we o. Uga wa IVS. Ugba we IVS. IVF ma Igba uwe IVF. IVF to a process of IVF. Nekere. De umame vegani. Uko de mweko le 9 months. Umame vegani. Uko do biebe hospital. Umame vegani. Bomazo we oveni yakai. Ugu biene. Uge go moki abone. Una do ladze. Wa jeni ma ya BJ page. Uya ime pa. Una be awe pa we la lo wukan we. Eruwe tawo se me la lo mo e. Ega nu na ma me meri la ja. E me were gbe ke ti video. Ina wije. Ijore wo sunu da we. Ina wa je be o ma no wa maybe o saloba we no ro veri o. E were gbe dan won jo mo e. Wa ya imi ame o ma na imi ame gbe ti la ni me o ke ya wu no. O ke wa ya wu e gbe ti la ni me. The insult is too much. If forgetting a bit. Maybe we ne ya tama me we ni ya jure momi juru ya o wa ina we what what we ya get video na we show well ya take ba fanu ko na bi mera woto era me bi chebe no bi me meti fanu ko me for what are you crazy wo IVF mama me be no na we IVF no gabe toto ku efo umame me wake ya bolo go be banki ya we IVF bo ma zo we be gani na me we o Instagram wa do ya te live video mene bo na do zo o ma no we se no ya ogbinya ya yese o na ho bo me no zu wai o ma no to wa re pa no be to we no we ya we aro we pa we no de o mo gbe no yare Nigeria we bolo yin what time e we gbe te la ni me o e we gbe te la ni me because insulting is too much when if you don't need gbe ni adonate go no if you don't need gbe bo we webo ça va chérie if you don't need gbe yan bo we webo when you adonate go no okay if you don't need gbe wa donate go no ti wa yan bo we webo I do well better why okay after na what na kwe mi I can na lock book by IVF bo ma zo do wash me we better la ni me okay ka mi biro ni gbe yan fe live video yan fe Facebook when you donate go no wa tie bodan e bo azo we ya tie bodan e bo ma zo we no aneru no bia no aneru no ko
Mema erika enu wani buna wa agui. Mema ona ye fomo fe emedi mema di areke ni edeje. Kose mi ni ose di awu me veri no wa agu me go na me go medi me dere ba. Oni mi no wa sunu da me be no de. Igi ma leave message ya to me ba ma na o ma ni jewu. You know wa. Amaka boro bi ogun me veri o. E pa no ko la di ti me. E man, no we ba ma ro bi ogun ya get the video with Facebook. No wa mo ava no ko ti ya. We no wa bi age yo e. Ah madam Iyore we be woni gbe na ma de mi no sunu. I me te wa to an me ma ga o emi no wo wa emi no wo emi no. O ma so IVF o my processing no ni agogwa wa unu bi me ba me no we. Ina gele reason na we e po ma so ko na we IVF. Okay, we IVF no be na mo nya gbere o wetin ado ame me Facebook. Take time. E we gbe ti lani me. The insult is too much. Why only forgive you? Who wa digwe? Because you know what you are doing. Who wa re digwe? Who wa re digwe? Wa yin ame. We Mom Iyore sorry. Without that, I will gbe ti lani me. Ono agbele kan e wo don ni ma kan. Here Jesus Christ. It's only Jesus Christ that can bear insults. It's only Jesus Christ that can tolerate nonsense. Una agbele kan o mana tie no ba me ma ebe kan we. Abi ma agbele kan ebe Facebook. Ya agbele kan we me kan me tunu me reply ya. Oni ma kan me. Oga agbele kan no do tie la ni me ba me khewo. Wa agbele kan wa mana tie la ni me. I don't know na. O wo pasun yin abunu we. We be de ba. Me go oh ya ro yepa. We epa la lo bo kan we. Eri agun. Aga nene mi na wo ti me ma gun aberi yo. Nene mi aga no na we o ma be ata we no pala lo no pa we. But those are back I be go and see the insult. E life na ma bege agbon na ni majena. Emi so run wa we 20 years ago do affect you now. Let me forget about her. I want to preach. General preaching me I preaching now. Emi so run ni ma we again na. Woman we say 20 years time okay we will down. O me so run wa gbe kan again na. No ma me mi rock pa no we. 20 years time or 10 years time all those see me no ma keke even we my expect all those see your work be. Because some people think Iwe no ma me rock pa o. Oh he we will down. Egba emi no yawo. Iya ka man we worry bi yawo to me. Ege nene me ya ba fire na we gin ye we mi nu ka yo bo we wu no. Uga nyi wo te no ma keke ogbo wa mo. Osi emi ame ko ma. Osi oku eve no kwa ko ma. You know, if you not know, make una know. So many of our people 20 years ago, 10 years ago, when you are nyiwe webona. Oh, biri no. When you are nyiwe webu. O ma no ba mo oge ma madam me o me Paris. Isa meju no tai. O ma no see the madam me na je. E bi na map na this a mop. E mop na ya mop wa no na vai yo me we. O me Paris. O ma no see any mama be Juliet na gbe na wukpo. O me Paris. There are many things in wow before. One man confess e me ro. Ima we must see me joy because oja me fie me der oja me nerun tan. Yon toge mama ma. Many people run me ne me logo be na wado amunu popo wa.
na we mi rio. You know, boy de lo ya rokpa. Many of them ya dwigorie. Igo na marie ni ya na rio. We boy aworo we boy ju wa hi okpo ma oni wa me ye we boy ba. What are you people saying? Again now, mama we ya toge mama daima. Oge no ragbo no rei mi obo ana mio. Yo man emi go ya banas. Yo man no be toge. Yo man no ga amebo. But go and look at it today. Go and look at that today. All you were korik bo. Every time ya mo hospital. Every time. Then I we mi o mari no wo ko ge ga wo no we mi si ge ga wo ikpi ya uto me me uno we mi no balo una we dama o ma ni ona ne ru dan o mi wo da o mi wo da o me story okpa ne wo ma pata ma me wo gbe edete ya tie woman na o ije Victor no kwa wa ya eje Victor wo gbe ije no kwa te story na ma me edere me wa bi arogun ya to glory na we ma la wo bujin no kwa owe o a story na okpe ne no ya suni cho we gani na wo bi aleke no me ma go say ni me ba me na wa mo the thing was too much me ma be oya ina me we emeni ye ga ata so lo bana wa if no so that yesterday gbo to wa mo re we live video o sa lo ba po lo gbe ona wa ri meti me ye ke no jere wa da me yo edede na o ma bie edede na ma bie so edede akugbote o wa no siko yo pedede wa mi ebieke so na makoko ni tie bone ni nwan imami no go sunu imaye me ne dede na ya teje gloria no kwa te story na owe obi okana obi aleke na o isuwide sogwo ona we ne dede ya bioge ona ha motion na ga ye pedede ona dede we bia owo te dede mate bie omoma de do boja owo mama de oboja obi abi bie kan jin agugwa na maybe that kind 20 something years ereri yen rowa ona ro wie dede owo ne dede ya bia owo yen no tin ye igwe mo ge de no igwe mu ira wo kugbote edede na hile ona do lawodo o edede na we mi ni emi ebegbe o mi o omo na mi ebegbe omo no bia mi o ebegbe okona wo de owona do em no se no na ari vaccine ovie be biti na agbina ebiti da wa pa ne ko na aya egbe okan we ko emo iju eri go ke we bogo na ya pa ne ko you know edede na do tie to ta dede na we me to e say dede na te story na e ba ne edede ni na hine we emi ni mi ebegbe wa mi ebegbe o ma mi ebegbe mo nu bi o mi ebegbe ona do ari we ona do pa ari eri abe ya won to obi ogu ana agwalo to ona mu ja wa azen o mo na zo mo o ma ge mi no yo bo esi go logo e de no ri gwe edede we de no ri edede ni ye ragmo beto kyo mane o se wana do gi egbe o we edede na ka ma we mi ya ji e wana we mi ya je se a wa wo na wa wo mi ro na iwe wo
na we dede igba na ye ebie na irokpa ero dede owe dede na ameve na rokwa ba we dede owe ba na dede na tama wo jere me nu ya gbiyan kan 10 years ago ikpigbe no gbera owe na we ye mari jere o mari jere o se na nata we no ni san miamia no ho ye miamia owe dede na ila wo wa dede na ari ebe na ya sieko o ya sieko wo to imia me story na ije Victor no kwa ota owe dede na ari ye ona ya sieko dede na tama we no vio bori ye teneru no we veni ye mie be gbo wa mio no dawo to do epin ye mu e ya akugbodo epin wo no to re ye pin ke na pa wa mi mu we bie wa mo no were umu egiye do tunye ye ke wu diga na iga vi ona do jere ona betete do pene na de na we de na neru no ma o se ye teta we wo balo ni ejo igba iyan ye biero pa ma di ejo iru awe wo we balo we. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware